Oh
Pangtararan na kami kamupan de baliw pangluluan na kami takdong kaisanan. Tumalungan kita batu dating kita masindun karangan panginam tamaloga pinggirikan ta. Manarangki adiyong balaran nampak pandegi di orang tiang tuyu. Jadi itu may gandang sibundong tantiyo makatirata. Untuk nakatang pelambilan nakalima nakatang mauturan lempar labu batang di kaleta lantai nalima sambil di harum di pakito telah tapatorun lorong lantai nakamarin tina tiba di sungai raya lantai lambaran nakamarin dengan kemudian nasau pak tabu pak paraya di bukaraya desai uran dilan bulusun di betara napolit wilayah rokolak tanah padangan di omari nalita di omangapi tanah natang lator pakuntung pagi dua batang di kaleta masuk nasang tanggal usun takalit karong komania betul betul tanggal ini nakukuha kami ta padangan patalingan dua tamasulan asang kulangan palawurungan ini dan nabutun taromada tonggonan kana kanda manasana temika tonggonan tanggal naputiran banten itu atau tanggal laboli banten palayangka. Iya matu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Sanin Salpin. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Sanin Salpin Tagari Bebo. Tu rampong tanah tasekir ramakamba ng taling bulan ibu kutang sipiadiran tutun matang dia suru. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Sanin Kaduna. Keluarga almarhum Sanin Kaduna tumendeng Bebo rampong juga matang dia suru. Katongkonan kamarintinan na Sanin Kendek itu bendeng Bebo rampo dua matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na Sanin Irsa na Irsa ini Bebo rampo dua matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Sanin Tandi, keluarga almarhum Sanin Tandi Lampio. Tu rampo tanah tasekir ramakam menonton bulan ibu kutang siwia derang tutun juga matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na Sianense, katongkonan kamarintinan na keluarga Sianense Lampio rampo duga matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na Sanesaldi Nesaldi Lampio rampo duga matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na keluarga Sanetante, keluarga Sanetante Tagari Bebo rampo duga matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na Sane Abel, ne Abel ini Bebo rampo matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhumah Laisau, keluarga almarhumah Laisau batu neute isong lobe rampo duka matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Sane Arlin, keluarga almarhum Sane Arlin mamam tumbang datu rampo matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nekaru, keluarga almarhum Sane Karu Tondok Iring rampo matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na siapa Tandi Pabuaran, Pak Tandi Pabuaran Jome Jayapura Papua rampo matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na Mamak Desi Jome memang kutana rampo matang kian suru. Katongkonan kamarintinan na Saneipan, Neipan Ninde Tantung Bebo rampo duka matang kian suru. Bintu nato Mintuk na salurara salubuku rampo tanda tasikir nama kamu nonton bulan ibu kita sepianiran turutun matang yang suruh bela nataru utas yosok mimitos ituran tadi lampa taruh kami katongkonan lain ke kami alang letter C si taruh lantang nomor 2 si taruh lantang nomor 5 putole mintuk rombongan tu rampo matang yang suruh lain lagi alang letter C lantangan nomor 2 si taruh lantang nomor 5 si taruh na
Katongkonan kamarintinana sia Mama Anggi. Katongkonan kamarintinana sia Mama Anggi to pasak aram katongkon mempatu laku Mama Arlen. Katongkonan kamarintinana Arju na may buntu to pasak mempatu laku Dion lampataru katongkonan mintu utama lampataru katongkonan dan juga kami alang letter C. Si taruh na katongkonan kamarintinana katongkonan kamarintinana sia Nenek Yosua. Nenek na Yosua yang may Makassar may patu laku Tobalu. Katongkonan kamarintinana Bapak Raya sia Bapak Naraya. Dia may uamena Papua rakotong kami patu laku Tobalu. Katongkonan kamarintinana sia Arman Soladina Jomayak Sibil Papua rampotong kami patu laku Tobalu. Pintu to la umpataru katongkonan la langan juga di alang LTRD si taruh latan nomor 2 latan nomor 5 si taruh na Frans Ram Telipong Jomai Kalimantan mepatu laku Tobalu la pataru juga katongkonan la langan di alang latan nomor 2 latan nomor 5 si taruh na katongkonan kamarintinan na siapa Bapak Harvey me Puncak Jaya Papua mepatu laku Sianen Dewi lalu pataru katongkonan la langan alang latan 10 pitu 22 katongkonan kamarintinana Bapak Harvey me Puncak Jaya Papua mempatu laku sia Bapak Rena si taruna katongkonan kamarintinana Pak Hugo Jamai Murwali mempatu laku sia Bapak Rena katongkonan kamarintinana sia Bapak Pani Bebo Tumendeng mempatu laku sia Bapak Rena katongkonan kamarintinana Bapak Pika Mamman Boko mempatu laku sia Bapak Rena katongkonan kamarintinana Baby Jomai Oksibil Papua rapotong mempatu laku sia Bapak Narena katongkonan kamarintinana Arman Soladina Jomai Oksibil Papua mempatu laku sia Bapak Narena mintu rombongan mempatu laku Bapak Narena lalu petaruh katongkonan yang dekomi alang letter F lantang 10 bitur lantang 22 si taruna katongkonan kamarintinana Pak Devi jong merah pakulo mempatu laku Sianen Kota la umpa taruh katongkonan lalu pataruh katongkonan lain lagi alang si taruh lantang 10 bitur lantang 22 katongkonan kamarintinana kasih tulisan SMP Katolik alumni 2005 kasih tulisan SMP Katolik alumni 2005 sangatlah mempatu laku Mama Arlen dan petaruh katongkonan alangan alang lantang 20 katongkonan kamarintinana Arman Soladina Jomai Oksibil Papua mempatu laku Sianen Dewi lalu petaruh katongkonan alangan duka alang si taruh lantang 10 itu lantang 22 katongkonan kamarintinana sia Bapak Ato ini Depok rapotongkon mempatu laku Sianen Arlen lalu mempatu laku siapa Arlen buka kalolong rombongan Pak Ato Depok mempatu laku Pak Arlen lalu pataruh katongkonan alangan alang lantang 20 katongkonan kamarintinana Dasawisma Simbalu Depok mempatu laku Pak Arlen lalu pataruh katongkonan alangan alang lantang 20 katongkonan kamarintinana Pak Jerry Lemo Rampo Metua lalu pataruh katongkonan alangan alang lantang nomor 2 lantang nomor 5 katongkonan kamarintinana siapa Pak Harvey Yomai Puncak Jaya Papua mempatu laku Devi katongkonan kamarintinana Pak Keren Makassar mempatu laku sia Pak Yurus patu laku Sianen Dewi lalu pataruh katongkonan langan ki alang lantang 10 itu lantang 22 katongkonan kamarintinana siapa Pak Isa ini Depok mempatu laku sia Pak Male katongkonan kamarintinana Pak Isa Depok mempatu laku siapa Yus patu laku Sianen Dewi lalu pataruh katongkonan lain dekomi alang letter F lantang nomor 10 itu lantang 22 lagu bola susi model mensangarara tabagantanan bulawang tangan lagi terang dan dibuduk kuda di kampunan kadang ada bukan lengkun nalina kuda panito na pahuli na tontong kubarang pagaboro kumua tabi den limani sangarara tabagantia dan bulanta tanda butun karaga bempatuang karaga tang baleso
liban tamatali ngaduan taku buat tabe takaringanan kaleta tarampoy meja protokol tapasitolongan ni nama serpin dan tu sangarata na kuwa kadan na tamak raputan langsung kudu na angga tamak kapulan na kumua mintu na painan kalua taram potong tutun surikanan lantai salun na bating kalau lala na Mario tang merauta na kanagurian sumangat tang mentok bilak bisa rapulian paraya kena na sandaw lang ita may tamak raputan lalau panganagurian sumangat sanda kanulen dia temen tamak kapunan na wesang rapulian paraya delan na lambi kita mabeko na sangka sangadianna karampuan tariya masolanasa na turu painan kalua lengan ditimang makbulololong yang dikeliran dema utang kilesuan kemudian naubak neto may katong punanta lasong pulolok na laupu pendaulan na iyo dari parang pamali lago kita salulara salubu kuturang pamangtangkiang suru la sitiro kami siapa pak nayuris ba atu sadalek na pebi solatino membantu lagu tabalu la sitiro kami siapa pengeluka solatino iyo dari tabe lagu kita tumanda palang karampuan boyo ikua tabe di bukai ulang masulang kararami di kau karabela kuali kalentege memiti berubela lagu inan tumangka di papatuan iyo padako tamanin pasumpuro lo pada paupu pendauran tujuan katong menanta sesudah kata buat kami tahu nak tanggal patengkan dia nak tanggal pasurukan sungguhan aku mau pangan teme toran paralo na teleponan tondo toran teparengi kumaya temai inalo tama rupa bai ilan nama tunu mo la tapatama ya ampa po nampan dalam tangan aku tu tonda na solar ruang na sangapyak putole tonda na solar ruang na sangapyak la di pertama ampa po nampan dalam tangga bilang na kasusi mo bilang na pantan tondo kapantan na pantan lemba pantan sada na kalau may tondo kalau may orongan na kalau lemba kalau may sampan yun na di susi mo ada ako letan lang tepadang ribebo la di pertama ampa po panampan dalam tangga tu tonda na solar ruang na sangapyak temai bentagi matulong la maktankian suruh siya lamin patun na pribadi la susi to lago kita solanasang salamat lago kita to rampo tongkon alam kita sini sini dalam kembali ada alam di sini dulu nanti ya tabe lako kita solanasang ku pupelina ni terong Indonesia. Ya terong Indonesia lalu solar piote. Oh pangalukan na soal pangulu salun na kalau lator to. rombongan nasi tarung ngalampasan kakalena iya betul rombongan na Papa Mono yung may batu papan rombongan na ne Given Tondon rombongan na ne Dela Tondon rombongan na ne Nopi Tondon rombongan na ne Kag Batu Dorara yung may batu papan rombongan na ne Deis Batu Papan rombongan na Pak Rehan Batu Papan rombongan na Papa Mega Sanata rombongan na Papa Elsa Sanata rombongan na Mister Batu Papan rombongan na Mama Licia Batu Papan rombongan na Pak Diva Batu Papan rombongan na ne Koni Batu Papan rombongan na ne Rembon Rante Batu Papan rombongan na Papa Alpa Puncak Jaya Papua rombongan na Ponggira Indebebo rombongan na Paponggia Indebebo rombongan na Paponggia Indebebo rombongan na Pak Priska Makassar rombongan na Pak Citra yung may Lumbangay rombongan na Wilhelmus Sakta Debo rombongan na Nesera Mandede rombongan na Mafira Mandede rombongan na Niel Tanda Lambio rombongan na keluarga almarhum Batine Bado Buntugue rombongan na Pong Sereng Batune Dodi Kapipe Bone rombongan na keluarga almarhum Sanet Pekis Salutu Guru
rombongan na Mama Pegis Jomay Makassar, rombongan na ni Firman Tetetallo. Dari asa to tu salurara salbuku mangkadi sa buara domay tetongkonan kada tu lasoyan kambuturara na lalidan palidan katungkonan. Sorong-sorong ke video lah nanti Martika. Ini dorong aja. Ano, bisa. Sang salorek Hendek koi sang minalam Agura tinggu panggo dolan Mario Demogarina tamamma tanguraban mulumata Malelon turu dormi urusan sikomari Bendo Manila Bebata Manika Leta Lempan Kabor Ula Totondo Tobatang Hingga siapa tu bidaka tu dendemi diam-diam Tongkon nasa mamola bumi Ilumbaho Anggara Prabowoan Sangga Magos Telando Tilangi Pak Dendeng Seleng-sileng Umara Si ulang tinting diyote tarampak masangka Si kandero dewan diyote lubabah di pakalua Manggi rikaku pokada den rikaku ulelean Tang mitiro rikalako tang taparika matanta Mano kamelao bisa dia turun papan tala-tala Si kuanton nalagede si kuanton namelao si kuan sang tondokena si kuan ampulembangan Ya atau dianan ulelean inang lain to di balung pun dibisar Inang abati si Yeso tarugute si turang dadi tonton na si Yesoi daw banuan ene enahra dan nasi turang turanan ni daw tongkonan todolo Honggon mi matur panna pantarisan makaraena Angga tiyung bak lante tangana tondok todolok lante mak lipu ditarik Ilang toma duang salu toma kalau si misal Langan duka siayo kalamba reke si barung barana Pantaranakna todiong padang dima kale todiong base kakana talu lembangna Todiong padang mangka nalepong pindam todi poda tumuane alluang ina Daenon na tarik karnian sa puang bulu batuah tekulak mangka di pelendut pungkasangan na tiumbak lamay padana apa buak na tiumbak padang di batu papan belan na
kasiri dati temay alik mangka na tenggot buang matua daw tangga na langi allo ang ina na mangka na pamangka salaga to kaubanan daw panglisuan na batara kula mangka di belendu belan na dadi mo temay buwan na rampanan kapa kumbong mo temay takbin na pa sulian nallo ay semberan lotong ulu te manik tating katamate kamarintinan mingkara pa tamate kamadandenan rampo tumangi sola tutumangi tutun reteng dusen sola inde tonalambi reteng dusen lima na tiumba duka pantarana kena ulunna saluka lua tondon karo pokona minangalambe tiumba daya maya pak tepona padang 12 karo pina nalilik bisa bak bana na tarikuran ni sangalise pentirwan tiumba jomai padang ditondon dolok padang di Mobatu to milau sang balak hidung to kede sang pangkung karambau ketiumba ihra pakan padang ketiumba kakian guntu wasega saleh ton nadi yambe pandan di pamaroso langan duka siayo kalamba reke si barung barana pantarana kena parang di liong tondok iri to di yung tondok napo tanah lotong rere alluang ina napo pak bayu etan sarong re to kula mangka di pelendu taka pagalangan siayo kalamba si barung barana pantarana kena paring di mandeteke limi ina bambadeata maka lima ana don logo duka pantarana kana padang di lu to di yong lili bambana warak to di yong padang titanan taluh dainan samba badula likan lagu kuat tunduk tosang base kita nenek eta sangkala panda todolota lagu kuat lilingi bontong omoh tunduk na nenek mipo nenek tiku tambem balaterong modainan na todolo mipo todolo apa den pimanitang manambi teran dan dipuduk kitang ngadete bokal lengkon nalina ku lagu ku dago pakai dago ku mane sumpurolok na ku bu penudan na bilan na marasa mo ko mediyong te balara nampak na kamarintinan
na penuntuk kaki pengiraya batang di kalian tanah pebayang tang tiras tiga tondong to batang ta lontong kondian loreko dalam disegi kula sumolena inde daw simbolo manik lokol loyara turu-turu to mammak daw te tangga na sondo di paro eto matindo daw te tikutan benah tanah na samba melan na kula lapit mo duga tandan na luk na nalete kula kasih lolokan kilalangan duga sanglo iran kami to pasundung ampuluk kila itip sangin te pelalan kami to pengkulan paulelia pasung mga puno ko may tabang rapitan lang tongkuran paulilan kami makalimaan nga tabang kapunan nao hindi ito nalambi doso na langkang to na detik tumiyang ang manug-manug kumuha makambang katang palambiran masiri manapang ito may katang mauturan kung tandung-tandungan ni Dewi tanda butun tayo may bakpa na limbang rampong palidan katongkon palintong na katang palambiran lintong na katang mauturan limpan na kumatang di kada talam tinalong asambo hindi laro na pagkalibono la kapalangan mo yung malangkang arut ko makapalangiran di panduara at kaya ito natin yung kita may katang mauturan kumalun na upang bubaw pa baraya di po baraya na irin miraya angin kamatang na natasig na sindo nga na rin pintama panglisuan na bumbang silabihan na rot kumarayaman na lang naligo na ibin ni batu mapipang na gilo kumarayaman kang pundiw-diw nalamin ko ang kanabalong kapuhalan suara nasang tongtong susiton na ninira dan susiton na tololo kapulang ka tongtong na si Mario ni Sunda pala na si Maidan sepon na kalipa tangla si kairisan kinangin membutun na tangla si pasibuan kita rinting mentane dina tangla di kapaganan na lasi 25 malabu di kawen sisa bulan tempatuan tongtong kilasang tudukan nilenya kilasang bogeyambo Ikuat tabi dapat dalam tayangan termasuk nasa pilihan maya-maya suling saya kata kameri. Kulang laur rami tanda butun tado itu tongkonan kara tanda manasa katongkonan. Iya untuk katongkonan kemarin tirana ponggia. Siapa ponggia ini bebok rampot tongkonan batu laku Dion lalu petaru katongkonan alangan kialang katongkonan kemarin tirana ponggia. Ponggia bebok rampot tongkonan batu laku siapa Arlen. Katongkonan pengawal tidak ada ponggia ini debo orang potong batu lagu siapa Pak Narena siapa pun katongkonan kemarin tidak ada Pak Priska Makassar pematanggian suruh lalangan alang lampan nomor 2 lampan nomor 5 katongkonan kemarin tidak ada Bapak Citra lu banggai batu lagu Maistin lalangan alang lampan 20 katongkonan kemarin tidak ada Widel Musaka debo empati lakukan Dewi kalangan alam pasal lebih 22 katongkonan kemarin tidak Nesera Mandete empati laku Pak Kota dan petaruh katongkonan kalangan alam pasal lebih 22 katongkonan kemarin tidak Makira Mandete empati laku Pak Kota dan petaruh katongkonan kalangan alam pasal lebih 22 katongkonan kemarin tidak Nenier tanggal lampion empati laku Sejaya Dewi lalu petaruh katongkonan kalangan alam pasal lebih 22 katongkonan kemarin tidak keluarga almarhum Badi Sanengado Buntuwe keluarga almarhum Badi Sanengado Buntuwe turang pomak redan temo tutun ako kagalege yung patumali tutun kabor lako tolalo lang pataro kami katongkonan la inde kami lang leterdio Sinaro na kalangkulan kaparintina Pongseleng katusya ni Dodi kapipe pone mimpatu laku lalu kalangkulan kaparintina keluarga almarhum Nepegis Salutubu Jomelu rampa matanggilan suruh kapataru katongkonan alangan alang sudah dokato siap Pongseleng batu ni Dodi Jomelu kapipe alangan dulu kamiana nomor 2 nomor 5 kalangkulan kaparintina Mama Apegis oleh Makassar empat lagu Payu empat lagu Sanepeli katongkonan kemarin dilana Ne Firman terdalu katongkonan empat lagu Tabalu katongkonan kemarin dilana Bapak Mono Batu Papan dan katongkonan empat lagu siapa Arlen
Katungkulan kamarintinan na given tondo may patula ko Papa Arlen. Katungkulan kamarintinan na Dela tondo may patula ko Papa Arlen. Katungkulan kamarintinan na Nobi tondo may patula ko Papa Arlen. Katungkulan kamarintinan na keluarga Daud batu Ndorara batu papan may patula ko Papa Arlen. Katungkulan kamarintinan na Nedes batu papan may patula ko Papa Arlen. Katungkulan kamarintinan na Pak Rehan. Siapa yang batu papan may patula ko Pak Arlen. Katungkulan kamarintinan na Bapak Mega sangata may patula ko Pak Arlen. Katungkulan kamarintinan na Pak Elsa sangata may patula ko Pak Arlen. Katungkulan kamarintinan na Mister yung may batu papan may patula ko Pak Arlen. Katungkulan kamarintinan na Mama Alicia batu papan may patula ko Pak Arlen. Katungkulan kamarintinan na siapa Ipa batu papan may patula ko Pak Arlen. Katungkulan kamarintinan na Bapak Roy mekanik may patula ko Pak Arlen. Kamarintinan katungkulan na Nekoni batu papan may patula ko Pak Arlen. Katungkulan kamarintinan na Nerebon Rante batu papan may patula ko Pak Arlen. Katungkulan kamarintinan na Bapak Alpa Putra Jaya Papua may patula ko si Bapak na Arlen. Minggu rombongan Minggu rombongan may patuman ito itong kaboro na ko si Bapak Arlen na pataro katungkulan ito kumilalang latarin lang 20 talo si tarulat na nomor 27. Sementara na taban atalang dalawang patalang biliran dan libulok pinadete ko kalengkon na lalaki ibo tabi. Ini militang Malaysia tabi tarampo pagkalon di meja portable na dinasau pada kami katungkulan tasumpur lapan albo tendoran na. Iya di tabi lakukan kita seluruh sa lubuk bulan na bulan kagarapan ko di kota tabi tabi ng mga silang karanga ti berbelak lago ilang tuman kali pematuan ki. Iya mentawag ko lang kurang naman na rupan na pos depan. Dali ko kuha ito kung kimitaptar ki iyo matala poromelo ito. Iya, saya masusun na mati. Ila singki na kaya daftar ito. Kasus ito. Iyo, berecho. Iya, yan na kami di Majang Protokol. Yami yung surat, yami kibasa. Dan namun jika beneran nanti. Kasus ito. Lo siya da pro. Oi. Iya ya. Tentu na tulong may tando simbol. Iyo dali na gua pati palimba bukan ta magarambuan dolo. La susi to lagu kamu suranasang. Iyo ta patawa ko na dolo jong may. Iyo tadi aro kote bagangan natin katungkulan di patalang tali ngaduan ni suranasang mi tali ngatu rombongan masih tarung dalam pesan Tagalena. Iyo betul sa seterusnya sa Tanggalana sa Rendi tando rombongan na Amri tando rombongan na sa Merlin tando rombongan na Pak Deski tando rombongan na Pak Yuri tando rombongan na Pak Medi tando rombongan na Rizka tando rombongan na keluarga almarhum sa Nelius tando rombongan na Kim tando rombongan na Asik tando rombongan na Gia Jakarta, rombongan na Pak Kesia Pak Dengko, rombongan na Anggi Balik Tumpang Batu, rombongan na Syamalayan Papua, rombongan na Roy kilometer 9 Mekende. Dari nasa balon sa lugar sa lubog tumangga di Sabu dan matutong Karangkada, lambenan kabutularang na laung talidan katongkanan.
maoni na ito soni bata ni sa na tungkulan rahat na riya wala matito pangabisuan na hari panulit na kaya talo iya may bukan lagi na manalin paunin na manalin puluhan sente pengesaran beti lagi patendeng seleng silendeng Todi loloan daw banuan ini na todi tende daw tongkonang todolona. Daun na loni kana nene na bintin numpetin doi bisara to na butau bunga susi sangga dian nan ni ba palumpung tomatua. Belang na mano kasampuan fisik kada nene mengkai di lulungan lumo di sarang to na butau bunga. Beli boleh sandali pena ombo baturu banda bantarisan na karaena. Hei kasiri anu bangga tempo tua matua dautan kanalagi Allah gina. Radan tungkap ampun lembaga sangka na babangga salaga pebabana tau panganisuan na batara. Bola manggalu belendo bilana. Dari berbeda bulan na ramadan kapal tempo beda kita basu yang nalo. No beda tempo beda baik dan dia. Nah permainan beda sempurna logo mu. Mereka bertiup kalau ini mana di bande dari tinggal dan negara di kanto. Beda kaya pembela sempurna lelah sudah banda bila para dibingkit. Yusir na ranuna pada kadibingin hamba kodiaka bahwa sesungguhnya sebelum bapak ibu mengucapkan kami pelataran duka pada saat ini jauh di lubuk hati yang paling dalam sudah terukir kata inna lillahi wa inna lillahi pengharapan bagi segenap rumpun keluarga yang dirumpun duka saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana besok berada? Kemudian berada dalam nasional Allah Sundayan Manukari di Solo Mingkai di Gimang Palur Limpung Mungkong itu kariong Ote Balaran Nampang Nah Kamarintinan Tasik Liong Ote Rantaian Toyun Nakamadatinan Latanai si dirolindo tarungkulan na simbolong balik simanta berupa anggamana sariwan na lokon loy rara la si pamatoy dulu iyong adak na dede iyong sangga balik kota bunga tangga pengalam palimbong kalasang bubulo maharapu gumokarampuan kasulan asang kakidenan talim domay rampos sigura kekating putus silang dan layo langgar di memakulo lo kiran de mautang kiliswa di barat dan makan lo tampoka
Apa tinggal? Pertama-tama na rin.
pemuntut ang tipil mura batang tingalitan na pabayag ng tinas mira tungkol tamatang dalam tongkol niya no lego na law ni sungi kula sumula na hindi daw simbolo maniklok kulo ilara turu-turu tumamah daw te to banu nenek naro to matindo daw te tungkonam todolona na makamuan ta may katang palambira na masuli manapa ta may katang umupuran nung tanutandungan ito may tanda bukun ta may bak manalembang pamintu na katang palambira pamintu na katang umupuran lembang lagu batang atikaleta lan tengalu masampu laro na patalibolong lata patorong min lobang ilang jalak na kamarintinan lata pon isu maya-maya ilang tilampanan na kamadantinan kemudian na siya upa atapo upa aparaya atapo paraya na saya muraya uran dilangi iloson di batara na boleh mereka kulata na padang adiyo ngamarin na lika kadiyo mga pinatana na tong lautor makundung datu iyo batang atikaleta masulanasang tangalaw ni sumpatan den tarong komaliya iyo tondong to batang atalindo mairi tatong tongo sang gutuban ni gana isang apogiyambura nagikuha tabi kilangan laurorongan itang nabutunta daw may tatong punan kara tanda manasana katong punanta iya matong katong punan kamaritina na siya ni Rendi long may tando rampotong kami batu lagu syane bota gatong kunan kamaritina na Amri lomay tando may batu lagu siya baba arena gatong kunan kamaritina na siya ni Merli lomay tando may batu lagu baba arena gatong kunan kamaritina na Mama Desti tando may batu lagu siya baba arena gatong kunan kamaritina na Pak Yuri tando may batu lagu baba arena gatong kunan kamarintinan na Mama Medi tando mempatu laku papak na rena gatong kunan kamarintinan na siya ni Rizka tando mempatu laku siya pa rena gatong kunan kamarintinan na keluarga almarhum ni Lius keluarga bati-bati siya ni Lius tando mempatu laku siya pa rena gatong kunan kamarintinan na Nenek Nakim lo may tando mempatu laku siya pa rena gatong kunan kamarintinan na Nenek Asek tando may patu lagu siapa arena gatong kunan kamarintinan na ni Gia yung may Jakarta may patu lagu siapa arena gatong kunan kamarintinan na Pak Asia pating ko may patu lagu siapa pa na arena gatong kunan kamarintinan na Mama Yan yung may Papua may patu lagu siapa arena mintu rombong rapotong kami patu lagu siapa na arena lalu pataru kami katongkonan lain do kami alam letter F sitaru lantang 20 sitaru lantang 10 lantang 22 pitole mintu rombong kami patu lagu bapak narena lalu pataru katongkonan lain do kami alam letter F lantang 10 lantang 22 sitaruna gatong kunan kamarintinan na siya ni Anggi damay balik tumbang natu rampong tanah sikir ramakapan untuk ingin bulan ni bukutang sibiadiran tutun matanggiran suruh dalam nakar utos yoso mimi to si durandadi dalam patar gatong kunan lalangan alang alam tanah nomor 2 alam tanah nomor 5 sinar dalam gatong kunan kamarintinan na Roy damay kilometer 9 may kendek rampong kami patamali tutun kaporo lakas siapa Arlen dalam patar utos gatong kunan lalangan alang alam tanah 23 lantang 27 sinaru na katong kunan kamarintinan na Mama Citra yung may lupang kayo may pato lang ko Mama Istin katong kunan kamarintinan na Raya Solaptiyo yung may wamina may pato lang ko Mama Istin lago po lasusimo sa rara tapagang tanan bulawang ka nalamiran na dipurut-purut atong kunan kada na dating ko paralin ko na lina ko panito pagulalian na tontong upagaran po kaboro kumuatabi din ni manisang rarata pagamtanan bulawang ka tanda butun taraka pempatuang taraka tang maleso lilang tamatali ngaduan taguguatabe takarikanan pang mukaleta karampong pakalolay di meja protokol dagwa kanan na temeto makrapus umupulong na temeto makapunan nao hindi malitelong na sang-samba na yukana anak kadadadian bingso na kaya nang kaliat tumarang na polo kay hindi na mintu sa sedua te po apa de sokaro dalu sa puluhan na bilang talung puluhan dua hindi to ditongkon ni Anlo Leko na kumua mintu na pailang kalua at arampotongkon tutun sudikan na lantas salon na bating kalolala na Mario langan giti pa mabulololong hindi kiran de mautang kilason kemudian na siya upa kaya dami katongkonang tang sumpuloloko na lauto pendaunan na iyo tabi lako kita tumanda palang tekarang buwan boyo garuga apulem lagi kuwa tabi tabu kay wala masulen kararata ta iberupela lako inang tumangka di papatuan ki di padago to tamanen pasumpuloloko na paupong pendaunan na tuyo na katongkonan ta salama lako kita to rampotongkon